Phasalo Churaibari West Bosa Assam Police Vehicle checking Khlaiwi Tongmani Jorao TR08E1531 Marini Khungsa Malkhungo Naitogwi Manjakha 228 Bisingo 258kg Siddi Kwran Phiyaba Patimungo Khoroksa Phano Romwi Manmani koktwma Khorwi Shalburum na hasni father hastro family manikini smuggling Khlaiwi koktwma pasai fayo aba haikinu Phasalo agortolani shimi Assam phaising Khlaiwi Tongmani TR08E1531 Marini Khungsa Malkhungo Atlangwi Tripura border lai Assam Tripura border ni Churaibari watch puskango Malkhungo shawika hankinu police seeking Khlaiwi Tongmani nogoi Malkhungo yakori khare thangka Malkhungo driver abai ke Malkhungo berazak noma bai Churaibari bazar shura thanani police Malkhungo Bisingo checking Khlaiwi nukha Tongmani carton Bisingo koktwma Siddi Kwran aboni aklon Naitogwi Manjakha 228 Bisingo 258kg Siddi Kwran Manjakha Siddi Kwran ya hatwa 150 lakh khai onganu hanai Abai ke Patimungo ti chai tu Naitogwi Khorang tabuk police Phiyaba shola abai ke Tripura check post lai Assam check post asuk bangma Siddi Kwran Manmani no ti asai jak tabuk dar bidal songmung Bureau report Chini Khorang